رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala tupat sin pengajian itu 5 bay amuin mga ang kapitulo 5 bay ito aun daing ha mga wala na to biya mga nalilay marayaw daing hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat daing kam Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذبوا من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشروهم فيتكلوا. Hadis biyaita kato sin Muadz bin Jabal hambuk waktu nangungura sila iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha himar manjari nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta tiyawag selong niya ya Muadz kaingatan mo ba ing kapatut sin Allah Ta'ala roon ha ipon niya iban kapatut sin ipon doon ha Allah Ta'ala in agisin Muadz Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu Ta'ala iman sindaak niya rain makaingat hadto. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzab man la yusyrik bihi syai'a. Beta doon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kapatut sin Allah Ta'ala roon haipon niya amuin magtag-ipon siya patuhan Rabbul Alamin sarta di siya lumawag limbagan uno-uno na daing hamanga biya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta in kapatut sin ipon doon hatuhan Rabbul Alamin amuin di niya siksaon atawa agabon ng simbahasa hamanga sila amin wala nakapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasabot taha nakauna ito sa mga aon nakapindi wala tana bisara laung sin Muadz Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah afala ubashirun nas bang bahalong ya Rasulullah pakuyakon ko'y manusia baitaan ko sin amuin ini hadis ini iban sing kamaksuran niya inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya la tubashiruhum payattakilu ay ikaw lang niya magpakuyag kanila
Inihambok din nga mga hatihon na to in parkala ini. In haksin ipon, harap pa Tuhan Rabbul Alamin, amoy in tunggalon niya in Tuhan Rabbul Alamin pagtag-ipunan. Amoy way roon laong ta makasod palawon sinbigi jantong niya labi-labi na to bang siya halawang pag-ibadat. Wayron dugaing mukarna sinbigi jantong niya wat malengkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung piyang Hindu sin Jibril alayhi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam labay ring hapangasubo. Yaon yung mga kasahabatan nakasaksi. Iban amoy in sambil na inu-inu sila sin pagdatong sin Jibril alayhi salatu wassalam. Karena in siya nagpasalupa biya mano siya hawak tuadto na amo na in nga sububang unuin ka Islam, unuin pag-iman, unuin ihsan, amo na lang ten maksud simbisara ta amin tungod pa ihsan. In kita bang umanok pa Allah subhanahu wa ta'ala, an ta'budallah ka'annaka tarah, wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Amoy in biya sa kaulaulain Allah Ta'ala kikita mo. Nabang mo siya rin kakitaan, ang paway ito dapat din nato kakitaan ng Allah Ta'ala riha dunya ini, na in mo karna tain kita niyo kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kignot kahiwal na to, kikita sin Allah Ta'ala, misan in amin angan-angan sin bigi jantong na to ini, kaya ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala pa siya gimuwa, wala pa siya limahil, in uno-uno na tiyatapok sin bigi jantong si mano siya, kaya ingatan sin Allah ta'ala. Sa talong niya, tunggalon doon hawin Allah subhanahu wa ta'ala, amo hindi siya sumod paparkala, pagsirik, sibo da sirik, siwi-siwi, iban sirik, dakula. Siwi-siwi, amo na yung biya simpagyanon lang niya riya. Amo yung ibadat, pakita-kita. Magparayaw simpag-ibadat, bang aon tako nakakita ka niya. Bang siya makahinang marayaw, hipanuisuy niya. Sinin siya nakahinang marayaw, nakapagsarak ka siya, nakapagkatan. Inya to sum'a. Bihan. Na. Doon hanlong niya. Isiyo-siyo hindi siya makapuklas dahil hapagsirik. Di siya mabista im pag-ibadat niya kimugdan patuhan Rabbul Alamin. Sabi, tubiyay doon hadis siya on. Biat batta kain na. Sampay aun hadis na battasin na kaon na yan to. Misan pa in laway niya lang ta doon han. Aun na hinang niya dusa. Dahil nga mga dusa rakula. Hakat kala way siya nakapagsirik. Biya na sin. Ini nakatakaw siya. Nakainom siya alak. Inya tulong niya. Makasod na siya sulga. Biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha amin sabab sa jaway siya nakapagsirik. Hasawab yato kimuyag in pangatayan sin ini Mu'adh ibn Jabal. Amo na imiyan siya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bang baha long niya pakuyakon ko mano siya. Atin maksud niya baita niya mano siya tungod pa amin hadis siya on. Liang siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maywa siya liang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan siya liang muna dahil nga pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kalabiyahan sintuhan na to Rabbul Alamin, pamanga sila amin ahlut tauhid, pag yanon. Ahlut tauhid, amin di sila himinang amal buat malaingkan tunggalon nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin panglukatan sin kita haibadat sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Amin isa-isa rasin Tuhan Rabbul Alamin. In amoy in halawm sin bigi jantong
sin tiap-tiap pambuk den kato taniho halawm ibadat patuhan Rabbul Alamin. Na in kalabihan sin Allah Ta'ala tiya takaman niya mga sila ahlut tauhid. Sarta in tutong basan niya amoy in langta tumu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hangan in siya in nagpapanjari singkatan, nagbabaya singkatan, in uno-uno pakarajaan sinmano siya Allahu Ta'ala in langta tagkaputan sin kabuhi kamatay si mano siya iban na singkatan tan nikmat dirihilan niya amano siya. Bihan yan. Na hawak to yaon kimuyag Muazib ni Jabal mabaya siya amuyin pakuya ko ni mano siya sin amin kalabihan sim panawhin patuhan Rabbul Alamin. Dahil ha amin hadis biyeta yaon karena pangyanon tauhid wayron dunhan kaya lamuran sin satu hapag-agama. Amin kimukugdan siya. Imaamu katantan karena tiunggalin Allah Subhanahu wa Ta'ala iyalop sinipon doon hayan sarta biusog niya ini in ujot pamaranan niya patuhan Rabbul Alamin. Amin way kiapin niya. Wayron tiyatali niya. Halaw man sin ini gumi ini. Nabihad to. Amo na in kalabihan lang ta pag ini baugbog niya sin hinang amoy in iban simpag ayad niya hasupaya di lang ta malarak in amal ibadat amoy in tibuok siya maitong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in siya in tiunggal sin ipon niya roon ha waktu yaon. Hasabihan liyang siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa biyaitaan siya bukon ono buat malengkan mabuga in Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in magitimad na hadya in mano siya doon ha perkala bang wala na kapag sirik makasud da sulka. Hati niya malawa doon haon in pag apas-apas sin karayawan amin pertawakan sin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Paglumba-lumba kamu, umakaw, umapas sinamuin kaampunan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan yan. Atin niya, maaun doon haonin, aun waktu imano siya limiso. Dahil ha, mga amal sa lago-lago. Bihan, gaan-gaanon si mano siya, habihanin pakaradyaan niya. At sa babito, wala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dihilan in Muaz kapatot amuin magdihil kakuyakan ha ini manusia hawak to karena lang niya payatrukut tanafus fil a'malis salihah katinggalan nila inbiya mga pag-apas-apas paglumba-lumba doon namin amal sarayo-rayo amal salih karena magitimad na sila doon haamuin limahil doon hadis beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambog pakaradyaan mataod pagkatinggalan na to ding mga amal sa lago-lago. Masya Allah magkalupas ding haamin bihad to in kahalan niya karena imano siya nag-iini kikila nila imbaran nila biya luparagbos na niguro na. Sarta in siya nagdaraaw na wat in siya na umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakawa, wala na siya nag-ayad si mga katan pakaradyaan ini. Kaunahan niya, paamuhon, iban patauron in, amal niya. Karena mga kataw tayo manghuran, ayaw ri magsusun, intao na kahinang dusa. Amin way na kahinang dusa, magsusunda katan, bang mabot na in, manahot, mugto dahin ha, ini pamaranan niya, doon hawak tuyaon, magsusun in katantan, may ta siya way nakapataod sinamal niya. Damikyan din ang mga hadis biyeta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Im mga sila amoy in nagbulok binasa, nagjihad fi sabilillah. Sumukat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mikibuhi magbalik maripadunya magjihad
magpataod kana kiya na naman nila inlanab sin kalabyahan sin Allahu Ta'ala amoy natayma nila. Kana sin amuyin nakahinang sila sin salag-ulag ammal kila sin Allahu Ta'ala ron kanila kana sin pag-ayad nila sin amal ibadat nila. Naamoy to. Naman jari doonhan aun dia akan kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amoy ni maksud kamayanta pasuron ha perkala ta ini. Amoy dia kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sallu ala man ba'athahu Allahu hadiyan wa mubashiran wa nadira. Salawat kamu. Laun sin Allah Ta'ala kato niyo. Maun pa amim diak sin Allah Ta'ala pini deng ampa pini deng ha tumpukan si manusia amuin manghidayat kato niyo. Hati niya amuin nagtutunyok kato taniyo sinhinang amuin hika amo na to haparkala pag hinangsin uno-uno na pakaradyaan pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Sarta amuin nagpakuyag kato taniusin tutong basan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalabyahan amuin madawhat na to dahil hatuan Rabbul Alamin dito adlaw kana. Damit yan pagpaanib sin uno-uno na pakaradyaan hikasato sin hinang na to pag-aga maharap patuhan Rabbul Alamin. Ang hindi kababayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na uno yung piyangdaakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin doon na ini. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bunal-bunal to din Allah Subhanahu wa Ta'ala iban si mga malaikat niya magsalawat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus tiyawag sin Allah Ta'ala mga sila bariman. Nagparat sa yamat tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat kamu harap kaniya. Paamin daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan salam kamu kaniya sin sa salam-salaman sa rayaw-rayaw. Na ininikatan bang taurulon in pangadjian din diha ayat ini mataud hadis biya mga mabatbat na to doon halauman niya ini. Habuk din doon riwayat sin Bukhari launghi Abul Aliyah salatullahi ta'ala sana'uhu alaihi indal malaika. Impagyanon sambahayang doon sin Allah Ta'ala at salawat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuyin laungta sabuton sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha mga malaikat niya doon in daak niya amo na yung pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahasabab yato damik yan diaak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga malaikat papagsalawaton ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong niya roon in salawat sin malaikat doon amo na in panghinduaa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panghinduaa si mga malaikat. Damik yan yung mga ahlut tauhid in mga malaikat manghindua kanila bang sila umalop na patuhan Rabbul Alamin tiap-tiap waktu. Laong Ibn Abbas doon ini inhati sin pagsalawat sin mga malaikat yusallun aw yubarrikun. Hati niya
pangayuan nila barakat ng Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lauri sabi Sufyan al-Thawri, in pag-iyanon sambahayang atawa salawat sintuhan Rabbul Alamin para Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rahmah. Ati niya, inyaan amoy in magsusuong in rahmat para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala maun papamho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian lang na malaikat in salawat nila harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam mangayo kaampunan pa Allah ta'ala. Ati niya, pangayuan nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In inikatan biyay kato sa kaula-ula in Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya dirihilan sin Allah ta'ala halga dito ha taas langit. Sim mga sila naguhula dito ha taas langit. Amo na yung mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na to, yung mga sila malaikat, amuin, labi masuok magtupatuhan Rabbul Alamin. Amo yan in daing ha mga kamaksuran si pagyanon pagsalawat sin mga ini malaikat. At in salawat sin Allah Ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin sabuton nila niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ha kama malaikatan niya at sa babiyadto tiap-tiap masabot doon hayan mangayo sila manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala tungod para Rasul sallallahu alaihi wasallam iban mangayo kaampunan pa Allah ta'ala pangayuan nila kaampunan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkumus doon haon insugpat sin ayat, tiyawag im mga bariman. Papagsalawatun para Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban salam para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon ha, dua daakan ini, magmisra in lang kasasabot-sabutan para Rasul sallallahu alaihi wasallam sin sila rin dito taas lang ito iban sindendi ha gumi naguhula amo na mano siya biya kato amuin nakabigda ding hakatan mano siya hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na mga sila ahlut tauhid amo na mga sila amuin nagiibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta yaon kanila daran in pagsalawat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo to mga katawtay manghuran ha agama Islam. Na doon hayan pagka simampay na in pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pamano siya hababaw sing gumini doon han lawi-lawi na tuod in mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to simpagdaak yan turi sila makaingat simpagyanon pagsalawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Longhi Ka'ab ibnu Ujrah qala qila ya Rasulullah amma assalamu alayk faqad arifnahu fa kayfa as-salah. Tungod lang niya papagsalam, harap kay mo, makaingat na kami. Sabiya di ining pagsalawat na mo, harap kay mo. Doon haon sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Habuk riwayat. Demikian habuk riwayat. Hawak tulong niya sin kanaog sin ayat inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Demikian da lam hikab qulna ya Rasulullah qad alimna assalamu alaik fa kaifa salatu alaik. Duway nga riwayat sa nagsusud da iwan sin siyabot takainen to. Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Tiyo-tiyo da nagbiddain kaptangan hanakauna iwansin ini haulihan bihaun. Dumakawa ini nikatan kimukugdan da siya. Demikian halapal dugaing riwayat dengkan Abi Sa'idin al-Khudri qulna ya Rasulullah hada assalamu alaik fa kaifa nusalli alaik. Inyan lang niya amin ini pagsalam na mo kay mo na inya to kaingatan na mo na biya diinin ka pag ini salawat na mo kay mo. Qulu Allahumma salli ala Muhammadin abduka wa rasuluka kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim. Dukaing nesa bilapod niya tiyo-tiyo dari mga nagbidda sumakawain yan katantan sahirakatan manjarira pakayon sing kita inyan katan hawak to kita mag salawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amad timbayta sin Sa'id Abi Sa'id al-Khudri. Riwayat dengkan Bashir ibn Sa'ad. Amarana Allah an nusalli alayka ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alayk? Laong sinahmo sahabat Bashir ibn Sa'ad, dia kamilong na sin Allah Ta'ala, amin sumalawat kay mo ya Rasulullah, biya diin impag salawat na mo, harap kay mo. Narunaon in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imundong siya day-day, pag-ubusan pa na siya imiyan, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Amo ating kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod pagsalawat demikian aw ni sabtiyo-tiyo piagbiddaan niya aw nasabot doon namin fil alamina innaka Hamidun Majid. Uwos yung patan niya, wassalamu kama kad alimtum. Ang paralaw niya impagsalam harap marikako, nakaingatan niyo na. Amo at timbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ingkalabihan si pagsalawat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, lando mataod. Iban makaibog-ibog, bang tainikatan, matilusa, maurul katan, mahinang. Habok din ha mga kaiibugan si mga sila bariman, amo nain riwayat hi Abdullah ibn Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. In bang biakato lari awla manusia marikako didto hadlaw kiamat
amo na yung sa taod-taod, mahinang niya salawat kako long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya makapataod salawat harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo ining pag-iyanon, pag-aapas-apasan, amin di kabayaan in Rasul sallallahu alaihi wasallam long ta hibukag sin ini Muad ibn Jabal. Sabab aun dain diha ini misan payan biyay ta na katan kay ibukan masirain manusia amo hindi mag-inu-inu biya sa pantun wayron halga niya na in mga ini sampilin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato taniyo abkhalun nas ma in dzukirtu indahu falam yusalli alayya. In sa ikot-ikot manusia pagin hawabaran niya amin bang ako masabot doon hawak to yan doon siya ubos di siya makasalawat kako siya nanin sa ikot-ikot manusia. Impiag ikutan niya baran niya sabab intong bas sintiap-tiap salawat habok salawat mo yung gandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala laung ta hangpo karayawan subhanallah inyad to katantan bukon mahunit hinangon. Labi-labi na uno-uno pakaradyaan amoy in nahinang mo hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haon piyang daakan kato amin sumalawat kita harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in siya dahin ha mga biyay ta dunhan ini karna sin pamaba sin Quraish ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to in siya halawng kasusahan amoy in lang ta mga pilaad lawayron ini ni maog in Jibril alayhi salatu wassalam nagda sin mga wahi nasusain Rasul sallallahu alaihi wasallam na pasal sin tiyo tungop-tungop siya sin mga Quraish labi-labi na tuod ini Abu Lahab iban sin asawa niya amoy in nakalando ingi kasuddahan sin do magtiaon ini doon hayan na amo na ini sambil gimaban madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam naghimumungan sinimumungan bukon marayaw at niya ini kaulong niya na ini biyunsak na kausintuhan mo amin pag-ianon mo yan na wayron nakasudda-suddahan mo yan bihag to imbiya mga pamayta kaniya so biyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya siya nasusa amo na in kabayta kana sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya wala siya piyasaran sin Allah Ta'ala in siya gamayan na in siya pag-iano nila turi na sabab siya but in siya yung anak niya usog katantan way limasag in anak niya babae ri makarasingan niya doon hayaon daw sin Allah Ta'ala apabila sabbuto ningan ko subay ra masabot ingan mo bihat to ati niya, inyaon katan, nahinang, naka-taimbabaw ring hakatan sin, ini sasabot-sabutan sin manusia, papagkahinia manusia, in pagsalawat sin, kita para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na impiagbidaan niya, sin salawat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin salawat sin malaikat, iban salawat sin kita, harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ini katan daing hamanga ini siyukat sin Allah Ta'ala doon hayan haipon niya hipapahinang bang kita in siyukatan sin Allah Ta'ala sin hinang in bistahan yan ibadat na to harap pa Allah subhanahu wa ta'ala at ining kamaksuran in pagsalawat ta para Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon pamudji patuhan ay para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in pagpudji tunggal hadya patuhan Rabbul Alamin. In Rasul sallallahu alaihi wasallam magsalawat kita piangdakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta day sabin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpakita sin kaiibukan doon ha mga sila
magsasalawat harap kaniya in siya amoy inday nga mga sasuok-suok mano siya didto hadarat sin Allah Ta'ala halawman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo adto mga palanggungan kama Islam in biya mga ini pangadjian ta hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na paggain waktu biya bus nagtapaot na isab na atin niya bugtuon tanain pangadjian ta waktu ini karena miabot na in waktu hawak turo ka insyaallah subhanahu wa ta'ala mangumbay na po kanyo waktu ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.